رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangungan na Muharram Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo zaman na to ini waktu pagpatumtum tiya tumtumihan antara sin kita niyo, alhamdulillah, yari in guru na to mulia amuin tagda po sin programa insyaallah atau waktu ini amuin dimihil na isap siya kumanap sin pengajian sin kita nakauna. Waktu ini lauta amuin hakikat sin ikhlas iban sin kalabihannya insyaallah subhanahu wa ta'ala rinak magpalugay tukbal ko yung guru na tukalasan amuin dimilka kaniyong panungtum sarta ini pengajian agaman na to Islam insyaallah ta'ala wa iruna rukayin dan kan Syekh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga umat Islam berhormat, tay manghud namo ha akida in topic na to ha domini amuna hakikat sin ka-ikhlas iban sin kalabian niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kitab niya maha mulia. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa qala ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين الخالص وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له الدين وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني وقال تعالى له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت wa ana awwalul muslimin. Benar to nasabot atau piatarang piasawa sin kaayat-ayatan mulia benar to din ka-ikhlas atau in kakahinang ikhlas kana sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in hakikat sinagama. Iban siya na in bunga jantong pangatayan sin ibada iban sin nyawalihan niya.
Bunatuling kalimatul ikhlas, siya na kalimatul tauhid. Demikian in tao ikhlas, in pag-ibadat, in pag-agama, aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila na yato in natunggal nila in Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipunan. Demikian miyanahan sin Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala in ka-ikhlas. Hahimumungan niya huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Lawang Imam Qayyim rahimahullah ima nasin ikhlas, siya na tunggalon in mahasud si tabaraka wa ta'ala. Tunggalon niya in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in niyat niya, in maksud niya, tunggal Allah in pagtaatan niya. Hati niya patudjuhun siya in ibadat fa Allah ta'ala tunggal amoin way sa putodi siya lamuran hambo uno-uno lugaing din na Allah. Demikian mapatut in wajib ha doon ha suway ikhlasun in inanta karena sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ining kaaunan sin hinang. Demikian in kaaunan sin ibadat ta kakahinang ta umamo wafik siya sumibo hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumibo siya hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long hi Fadil ibn Ayad rahimahullahu ta'ala hapanafsir niya haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ahsanu amala, lahong hifadil ayat ay akhlasahu wa aswabahu. Ikhlasun niya iban paamuhun niya siya. Ikhlasun niya in ibadat kakahinang niya sarta paamuhun niya pakugdanon niya. Nasu in Fadil Ayad rahimahullahu ta'ala bang unuin maksud niya akhlasahu wa aswabahu, unuin hati niya. Ma akhlasahu wa aswabahu, in jawab niya innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kung natulong niya in kakahinang ay ibadah fa Allah ta'ala, apabila in kaaunan niya ikhlas, bisan palong na in kaunan niya ikhlas sama bawa bukon in kaunan niya hasara haturan di isab taymaw lam yuqbal ay imbalid siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian bisan in kaunan sin kakahinang ibadat ta ini umamu hasara, umamu hakakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wat malainkan wala siya bukun siya ikhlas di isab siya matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagyanon ikhlas long ipadil ayat hatta yakuna khalisan sawaba, suwayin ibadat nanto ikhlas iban umamu hasara ay
wafik ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal khalis impagyan long niya ikhlas siya ay yakuna lillah ay kaaunan sin ibadat niya karena sin Allah, was sawab pagyan ng sawab ay yakuna ala sunnati in kaaunan sin hinang ibadat niya doon ha sunnah kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampa niya mahuli biasa sin fadil ayat rahimahullah ta'ala in parman niya parman sin Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Suratul Kahf. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala na isisu yung kaunan niya. Yung kaunan niya naghuhulat-hulat siya, nagangan-angan siya. Ipagbaak niya ay in ibadat niya, in karayawan pahala sin ibadat niya doon hadarat sin Tuhan niya, palyamal na in paaunon niya ha ibadat niya ton salihan, in ibadat niya amal niya salih, wala yusrik ayaw niya lamuran in ibadat niya yung pa Allah ang bupuno-uno, bupuno-ana sin Allah. Demikian firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Firman sin Allah, dahil amuin long niya sarayaw-rayaw pag-agama. Dahil sarayaw-rayaw pag-agama sin Allah, amuin ikhlas siya karena sin Allah, sarta muhsinun paamuhon niya hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pa-ikhlas, pa-islamul waz, in pag agama Islam, in agama Islam, in hantang dagbus niya, ikhlasul qasdi, ay hati sin ayat sina aslama wajhahu, hati niya, ikhlasun niya, in niyat niya, in kasad niya, sawasaun niya, in kasad niya, ay hati niya tunggal fa Allah. Wal amalu lillah, iban in hinang niya, karena sin Allah. Wal ihsan, in hati sin ihsan fihi, mutabi'atu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, ay umamu siya ha kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban sin sunnat niya. Demikian firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw qiyamah gana-gana, hayawmul hisab, kadimna, itukbal namo kanila, hamanga tao, ila ma amilu, maun pa amuin uno-unoin bakas na hinang nila, ibadat nila dunya, min amalin din hakakahinang nila, manahut maslag, paja'alnahu habaan mansura. Papanjarihon na mo, inhinang niyaon, habaan mansura. Kanaw-kanaw, biya sin kanaw-kanaw, sin paso sin suka. Atawa biya sin bagun-bun, amuin, liupad sin hangin. Atawa hiyuyop sin hangin, in bagun-bun niya. Long sin mga mufassiron, imaksud sin ayat, hiyal amal. Amo na lang niya ibadat, amal na to, amuin, kanat ala gairis sunnah. Amo na ito yung kakahinang tadiha dunya, wala imamu hasunna si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hitukbal hipakita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sama di tamahampit, di tamakawa, biya sin kakitaan tasadya, biya sin kanaw-kanaw, sin paso, sin suka, atawa kan biya sin bagun-bun, hiyuyop sin angin. At inurin, way nagpaida kato. Amoy tulong ng mga amal, amoy kaaunan niya hadunya, alagay ris sunnah, bukwan wala imamu has sunnah, kakahinang sin rasul, aw uridu biha gayro wajhullah. Ay, in maksud niya mag-ibadat, bukwan karna sin Allah Ta'ala. Wala dito yung karna sin Allah Ta'ala. Hawak to siya mag-ibadat hadunya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis Rasul, innaka lan tukhlifa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhullah ta'ala illa azdadta bihi khaira wa darajatan wa rif'ata. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-Janaiz wa sahihu fi sahih rawahu Imam Ahmad wa Ibn Majah wa Daruqutni wa Tabarani fi Al-Kabir wa Ibn Hibban in hadisin. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Sa'id ibn Waqqas benar to din ikaw ayaw tuod sulanga, ayaw pindahon mo, ayaw kau sumulang, balingon mo, in pangatayan mo, dukain din ha Allah subhanahu wa ta'ala, na inhinan mo, bang kau huminang, mag-ibadat, kakahinang uno-uno na, tabtagi bihi wajhullah. Suway siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. At inawayron din ha mga hinang mo, aming karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malingkan, azdadta, piyataod mo lang niya, bihi, in kakahinang mo. Piyataod mo in karayawan niya, in faida niya, iban piyataas mo in darajat niya. Iban in darajat niya, piyataas mo. Demikian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Tu perkala ay di mabilang siya dugal sin pangatayan sin hambok muslim hatay manghut. Atawa di ito mangdahi pa bukun ikhlas, dia itu mangdahi hapangatayan niya pabukun ikhlas into perkala ini. Ikhlasul amal lillah wa munasahatu wulatul amri wa luzumu jama'atul muslimin fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Rawahu Imam Ahmad wa Ibn Majah wa Daruqutni wa Tabari fi Al-Kabir. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam into perkala ini hati niya wayruun makapin hapangatayan sin hambuk muslim amuin dugal atawa bukun niya tumangdahi parugal niya into perkala ini. Dia tumabista hapangatan siyang buk muslim into perkala ini. Buat malingkan tanfi anhu into perkala na sabot ini maig din hapangatayan niya indugal in bunsi iban hikasutsi, hikasawasa, simpangatayan niya, din ha, dugal, patay manghud niya Muslim, iban hikagwa niya din ha, amuin, din ha, ikalumi simpangatayan niya,
Final kalba kana impangatayan sing kita. Yaghillu ala sirqi a'dam. In pangatayan si Muslim. In karugalan niya. Amo in parkala pagsirik sinhambok manusia. Pagsirik sinhambok. Taimang hod niya Muslim amatin sa lago-lago. Sa lago-lago ito amo in suwayeton hipag maaruy, hipag malasakit sinambok Muslim hapangatayan niya in kakahinang sinambok Muslim biya pagsaputo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan yagillo alawgas in marugal siya haka kakahinang amuin marugal in pangatayan niya hakakahinang amuin pag-anyaya. Yan ang pangatayan niya, in karugalan niya, amuin kakahinang pag-atkal, pag-anyaya, pagparupa. Damikyan inito khurujuhu an jamaatil muslimin. Marugal siya bang in hambuk Muslim gumawa sa hatumpukan jamaa si mga Muslimin. Masakit kaniya ito. Damikyan bang in hambuk tay manghud niya Muslim huminang sin mga kabidaahan hati niya biya masakit hapangatayan niya masusa siya biya din kaig sintay manghud niya sing kakahinang niya wad dalal iwan sing kalawan in tay manghud niya nalalaw hati niya amo in yaon pangatayan niya amin concern niya ha biya din hikahon sintay manghud niya rin na kalaungan na sapot into ini hambuk siya bangyon hapangatayan sin hambuk Muslim hambuk ito ubat dakula hapangatayan niya ubat din ha karugal kabunsi kalisu hatay manghud niya Muslim wastikhraju akhlatuhu damikyan hambu kini hikagwa niya hikaig din hapangatayan niya damikyan parsababan hikadawhat niya tartanto sin kaiklas iwan sin pag nasihat iwan sin amuin ha magad hasunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam amukitun mangdahi kaniya tartanto manundani kaniya impangatayan niya on baka ikhlas iwan an munasahatu walatul amri iwan sin mutabi'atis sunnah. Damikyan mga barhurmat nasagbot nas mga nusus mataod ay kaayat-ayatan ha laum sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sunnah sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam in katarangan kasawahan sin kalagbuan sin kaikhlas iwan sin kalabbihan niya karayawan niya doon ha ipon hambuk ipon dahin ha mga kalagbuan kalabbihan sa lago-lago kapaidahan sin kaikhlas gunar tuod in kaikhlas asas amunainin puunan foundation sin kabulul amal para sababan at amunainin puunan sin katayma sin amal na to katayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amal na to ay ibadat na to ay pag-agama na to haagaman niya Islam damikyan para sababan sin ikhlas karayawan kalagwan kalabbihan niya amuin
bang wala doon yung ka-ikhlas, waliyazubillah, pangatayan para sa baban, hikatulak niya sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, hikalayo niya rin hakarayawan sin ibadat pag-agaman sin Allah. Demikian yung ka-ikhlas, siya na amuin yuaddi ilal fawzi, mangdahi pa manusia pa amuin paparuntungan, madawhat niya in paruntungan in kalagpasan dahil di dunya lawi hadlaw akhirat. Demikian atawa parsababansin ka ikhlas amuin mangdahi pa khusran, amuin kalugian, kalusungan si manusia hadlaw ganakana waliyazubillah. Biya na sinayat sin Allah, wa kadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu waba'an manthura. Demikian in ka-ikhlas bahwa at-tariqu ila jannah, dan siya harap pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa dan in sabab sin wala doon yung ka-ikhlas dan sin manusia harap pa narka sin Allah waliyazubillah. Wa innal ikhlalu bil ikhlas, karena bangkau gumawa na wala doon hapangatayan sin kita in ka-ikhlas pa Allah ta'ala yuaddi ilan nar, mangdahi ito mangdahi manusia pa afinar ka jahannam ay pasiksa. Wa tahqiqul ikhlas, demikian bang bunnalon pamattanon aplayon in ka-ikhlas yuaddi ila jannah, mangdahi kaymo pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yuqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunanto din Allah subhanahu wa ta'ala di niyatay maon din in amal malingkan amuin subay in kaunan sin amal yaon ikhlas siya kana niya. Wabtagi bihi wajhahu, demikian in maksurun niya kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin biyta kato sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, habayta niya hadis niya, anna awwala man tus'iru bihimun nar yawmal qiyamati salasatun. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyitaan kita niyo mula ito panagnaan amuin mulan sila hidungol doon kanila in afinan ka jahannam haadlaw kiamat tu farkala, atau atin niya panagnaan mulan in sila ipang dungol ha afinar ka jahannam hadlaw kiamat tu farkana. Ikaisa amaluhum fi dhahir amaluhum at-tayyibah, kakahinang nila ha matampal iban sin uno kakahinang mariyaw. Biyanin hantang niya makna niya, biyasin hambok tao magsasadak ka, mutasaddikun, wa qari'un, magbabas sa Quran, wa mujahidun, iban mujahidin, magjijihad. In wa huwa in siya mutasaddikun, nagsasadak ka, amfaka in napagkasya liyuqalu, supaya in siya matawag in agi kami jawad, ay supaya siya kanganan baying murahon magsasadak ka mariyaw tao.
Demikian qari'un ta'allama al-ilma wa 'allamahu, ay magbawas sa Quran. Basahon niya yung Quran, hingaton niya, umingat siya, umati siya sina ilmo, iban, ipanghindo niya yung Quran, liyuqalu, hasupaya siya maiyan, alimun, ana, atin niya, matawag siya, alim lang na yung tao, ini maingat. Wa mujahidun qatilun liyuqalu. Demikian baita sin Rasul. Mujahid jihad asupaya siya matawag jariun, maisog. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yaqdi yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhada fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta astashhadu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Abu Hurairah yung ko Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda in bunaton in panagnaan mano siya hukumon hadlaw kiyama, in doon hukumon siya hambok usog na syahid. Faatabihi dumatong hadlaw kiyama in siya arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, hati niya asuhon na siya, paingaton na siya in siya yaon ati niya nasahid. Miya tay hakal na pagbunuan ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namayita na siya. Tuhad law kiyama. In ni'mat dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asuhon siya, pamaamil tafiha. Na, uno na in hinahon mo ha ni'mat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, qataltu fika. Ya, inagi sinambok tao, usok, magjijihad ha dunya, long niya, agbuno ako long niya, hakal na mo ya Allah, sampay na syahid ako. Agbuno ako, hakal na. Qataltu fika hatta astashhadtu. Uno'y sambong kanya sin Allah Ta'ala, qal, kadabta, puting, walakin nakakatalta lian yakula jariun. Kamagawa, magbuno kaw, hasupaya kaw matawag, maiyan, maisog. Ati niya, dito kaingatan. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa na rito, inikhlas iban simbukon. Fakad kila damikyan ng bukbaita, summa amara bihi, dakon na siya, dakon na sin Allah ta'ala yung malaikat, pasuhiba ala walsi, ulinan siya, habayho niya, hatta alqa finnar, sampai hitilakbo na siya, paafinaka jahanam. Waliyadu billah. Sabab sin, ay, sabab sadyasin, wala dito yung ka-ikhlas. Kala, wa rajulun wasa Allahu alayhi wa atahu minal asnafil mal. Hambuki sa puso, dihilan siya sin Allah Ta'ala, din ha mga pangarta, kulluhu fa'atabihi, kataan niya ito. Asubuhon darito adlaw kiamat, uno'y hinangon niya hani'mat ya, unong niya, abi'ay nilaw niya hinang kuha, rijiki dil kako sin Allah Ta'ala, pama amil tafiha, uno na hinang muhani matil kay mo sin Allah, dahil na mga arta. Kala ma taraktu fis min sabilin tuhibbu an yanfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. In agi niya wayroon hibin ko, kiapin ko, ya Allah, amulong niya, kiawin ko, kaya kurang ko adunya, dahil ha, kalna mo, in maksud ko, pag napaka ko, in ni'mat yaon, ha, kalna mo ya Allah.
in agi kaniya adlaw kiamat kadabta puting mo walakin nakapaalta liyukala huwa jawadun. In agi kaniya puting mo ukon bunal in magnapakakaw sadya supaya kau maiyan bayin murahon kau. Hati niya mangdirihil kau atawa amuin supaya kau maiyan amuin magsasadak ka mareyaw. Pagkat kila namikian baita summa amara bi pasuyba ala wasi summa al kafinnar. Bihat turaysab ampa nag-order na sila Allah Ta'ala kawaon siya itilakbo na isa paapinar ka jahanam. Mga bariman, amo itong baita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hahadis ini ingkaunan ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Amuin biitaan nila kunato ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biitaan niya pasalansin tupar kala ini nasabot. Ya Abu Hurairah ulaika salasat awal khalaqallahu tus'iru bihimun nar yawmal qiyamah. Mga tao bihetto tung kagini sini ayin sila ini impanagnan muna papanjirun sin Allah Ta'ala in sila hidungol sila pinaka jannam haadlaw qiyamah waliyadu billah. In atin niya mga tao way ka ikhlas. Palaysa al-awwal tusirun nara bil qatil. Bukon long niya panagnaan namin hidungol pa final ka jannam in magbubuno wadzani wasarik in magjijina mananakaw wal luti iwan sim magliwat wasari wal kham mag-inom alak bukon bal sumagawa tusir bikari Quran. Muna-munain long nila magbabasa Quran di dunya, iwan sin magsasadaka, iwan sin mag-jihad bisabab hadil qadiyal khatira, sabab sin in mga parkala ini sa dilikaw suway tuod dungdungan, suway tuod pagpraktisan si Muslim in ka-ikhlas karena iyaon hapangatayan sing kita niyo nakabutang nakatampan di ta kakitaan agon di ta kananaman bang di ta lilayon salas sayon di ta pahamon in parkala ka-ikhlas ini sabab yari halawm sin halawm ay jasad ta halawm pa sin jasad ta jasad si manusia. Asabab ito sangat yung mga kaulaman sing kita niyo magpahahati nagpatarang sin amuin pagkala sa lago-lago para sababan ikasiksa si manusia bandi niya hamparuhon marayaw usisaon marayaw ingaton marayaw eksaminon marayaw impangatayan niya apag-agaman niya agaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabot yato in idamul ikhlas apabila wala doon ka ikhlas fi talab al-ilm hapanuntut na to ilmo sin Allah ta'ala ay agama min al-umur al-khatira din sa mga pagkala sa dilikaw sa piligro karena hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan min aradid dunya lam yajid urfal akhirati yawmal qiyamah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi manuntut ilmo ay umingat sin pag-agama niya mimma yabtagi bihi wajhullah bukon siya karena sin Allah ay bukon ikhlas at ini bukon ingat nin ilmu in agama yaon malingkan maksud niya yusibu bihi arada dunya supaya siya makadauhat sin dirihilan na dunya kawasan naka atawa maiyan naka bini marayaw atawa amuin
maksud niya karena sin kainginan dirihilan hadun lam yajid hadis si Rasul di tuod siya makaba di tuod niya pagbag di siya tuod makahamot sin surga hadlaw kiya ay malayo siya pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam demikian ana sabot ito na ikhlas hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-ilma liyumari bihi sufaha aw liyubahi bihi ulama aw liyusarrifa bihi wujuhun nas ilayhi fahuwa finnar. Rawahu akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis si Rasul sisi manuntut ilmu supaya hipang discuss niya ha mga tao awam ipanghina niya ha mga tao awam atawa ipang-discuss niya ha mga ulama atawa karena supaya siya kitaon pudjihon sangliton si manusia maunin pangita si manusia kanya bahwa finnar hadis si Rasul intaw yaon hadlaw kana siksaon siya pinar kajahanan. Mga bariman bagdihet tuing ka ikhlas kunan to ding ka ikhlas yurihul insan aminin in hikasanyang si manusia minal mawqifin sani yawmuddin hikasanyang hikalagpas si manusia haadlaw kita niyo patindogon sa Allah subhanahu wa ta'ala aparang maksar hukumon na kita niyo dito haadlaw kiamat yawmuddin yawma yaqulullahu azza wa jalla lil mura'in haadlaw nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao magpakikita kita magbantog-bantog sing kakahinang nila pagtuntot nila ilmo izhabu ila alladhina kuntum tarauna bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam katto na kamo pamangasilah sila ito ing kaaunan niyo magpakita kita kamo sing kakahinang niyo kadto na kamo pangayo pahala tong basing kakahinang niyo hadunya kanila fanduru kita niyo na hal tajiduna indahum jaja uno aun karoon ikarihil nila tong bas sinamba niyo hadunya ha mga tao pia pakita-kitaan niyo pagpakita-kitaan niyo amo ito mga bariman hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis ini hadisun fi silsilatis sahih demikian hadis pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahammu hadis fi babin niyat demikian sa lagu-lagulongnya sa important hadis doon habab siniyat yabaita siya din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa unar tuod in kakahinang niyo nabangon tumindog siya haniyat in kataan amal pag-agama pag-ibadat na to paunahon na to inniyat karena sinallah sabab di maon inamal di tumindo masampu na inamal bang wala makaunain niyat sin kita innamal a'malu binniyat ang kanalong si mga ulama apanafsir nila sin hadis in amal na to ini tumindog siya haniyat muna inniyat
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kana bunatod in tiap-tiap manusia in madauhat nila muna hadlaw gana-gana amurin na niyat nila. Atawa hindi hilan sin Allah Ta'ala pahala tumbas gana hadlaw gana-gana amurain niyat nila karena sin Allah. Ibadat nila karena sin Allah. Pag-aagaman nila karena sin Allah. Amurayatun in madauhat nila. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Imano siya tiap-tiap uno doon siya maniyat niya diha dunya. Atawa kitaon muna in pangatayan na to ini hadlaw kiyamat. Hisabon muna sin Allah subhanahu wa ta'ala, eksaminon in niyat na to hadlaw gana before in amal na to. Hapanapsir si mga ulama haayat sin Allah ta'ala, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarai. Parman sin Allah ta'ala, munatin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana kagausan niya hipakita in niyat na to diha dunya. Ala raj'ihi laqadir, pakita rewind. Biasa pantun TV, biasa pantun amuin computer yaon hipakita in record in niyat na to pakita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ka atau uno ka awon kalamod niya. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarai. Hadlaw kiyamat amuin tukasun mo na, eksaminun mo na sarail amo na yung kaniyat-niyatan sin kita, rahasya sin kita nyo, ay pangatayan sin kita nyo. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarai. Yawma tublas sarai ay hadlaw kiyamat tubla, eksaminun na sin Allah Ta'ala in kaniyat-niyatan na to diha dunya. Karena itu hadis si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum walakin yanzuru ila qulubikum ampa wa amalikum. Kitaon mo na in niyat simpangatayan, kakahinang simpangatayan diha dunya. Hadlaw ka na. Asa mo ito mga bar hurmat nagdurumog in kalagwan, kalabbihanan sin hakikat sin niyat sin kita niyo amuin tanda sin asuhon ito muna sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to daran ipagpatumtum piatumtum sin kita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat na to in kasanyangan dunya akhirat binillah. Allamana iyahu sallallahu alaihi wasallam. Hindu kato niyo. Hinduan kita niyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungod sin pagniyat kakahinang ibadat na to. Fi kulli shay'in hakatanununo. Hinduan kita niyo fis salah, pagsambayang na to, was siyam, pagpuasa, wal jihad, wal hajj, pagjihad, paghaji, was sadaqa, wa jamil amal al-'abd katan kakahinang sinipon. Bakas kita ng Hinduan, piatarang kato si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biinin niyat niyo. Biinin mo na hinamon niyo. Wa qala lana sallallahu alaihi wasallam, man gaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Hadis pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo magbuno, hadaan sin Allah Ta'ala, wala siya nagniyat, wayroon niyat niya malingkan. Maksud niya iqalan ay maksud di iqalan at bukun ikhlas in maksud di ini amuin bukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala falahu ma nawah in madawhat niya muray maniyat niya amin maniyat niya pangatayan niya. Kadalika fa inna nas damikyan hanas saputito munato yung manusia in kita ni manusia yubasuna ala hasabi niyati buhiun kita niyo hagantaan sin niyat na to
buhiyon kita na rin halong kubur na to adlaw gana-gana, dami kiyan doon ha kakahinang simpangatayan na to. Pakala sallallahu alaihi wasallam, innama yub'asun nas, naltuod buhiyon mahal siya adlaw gana-gana rin ha kubur nila, ala niyatihim, doon ha maniyat nila. Haniyat nila ay kakahinang simpangatayan nila titaong. Dahin ha mga paida long niya ataw ay manasin iqali ha ini amo na pag iyanon kana daraugan imaksud niya kan siya magbuno ataw kana kawasa na amo ray sa betuin madawhat niya rito ataw pakawaon siya sinallahu ta'ala ha uno-uno maniyat niya. Karena in hadis man gaja fi sabilillah walam yanwi illa ikhalan, wala siya nagniat karena siya malingkan karena supaya siya makakadauhan atau kaanganan siya maisog na falahu ma nawa. Wa min fawaid al-ikhlas aidan, kalabyanan sin ikhlas demikian daisab benar tuh yuhsinul abdi min gawayatis syaitan, maparihala mahinang taming sinipon din hapanasat sin syaitan. Di siya masasat sin syaitan, di umobra roon kaniyain hubat-hubat sin syaitan. Faida sin ikhlas. Wala yukhallis syaitan illa al-mukhlasin. Kita niyo biya na sin mukhlasin min ibadir rahman. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala idamikyan in syaitan. Inna syaitan al-la'in min liyalanat sin Allah ta'ala nafsuin siya. Barang sin syaitan umiyan. Yan na simparman sin Allah, qala lillahi subhana, inagi sin syaitan, hamahasot si mahating ya Allah. Wa ta'ala lamma akhadal ahd, hawaktu siya jimanji fa Allah subhanahu wa ta'ala, ala nafsi, jimanji siya, ayyagwiya ibadah, amin sasatun niya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan ipon mo ya Allah amin ikhlas, di ko masasat, di ko kasuran, di ko ito mapaling niat niya ipangatayan nila, di ako makasuot kanila yato. Baita sin syaitan, mahasot si mahating ya Allah, amul itu hindi niya masasat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demikian mga berhormat, murah-murahan tub-tub dito na sadya, patumtum na mo, agin habaran na mo, dain kita niyo, murah-murahan pagbarakaton si mahasot si tabaraka wa ta'ala, mga ayat na sabot, demikian mga kahadis-hadisan si pangho na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ito na in pengajian ini kita niyo amoy murah-murahan kahampit kita niyo dahil naamuin pag patumtum niya ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala kami luwa na to din pengajian nito lang ta amin puunan ini simpag aga masuway na to dito hatihon marayaw sabab karena lamod siya rin haamuin sa wagsi itatay man sinamal ibadat na to ang siya wala doon namisan biya din na yung bano sinahinang na to di datay mo sito ang rupulalamin ang siya rin umaway rin haka-ikhlas. Demikian ini karuan niya amunain kimukugdan haamuin aturan sara dianaw sin Allah subhanahu wa ta'ala rin alam sin Quran amuin
nag-aaga di bansing katahinang simpamong nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na murmurahan nagkahampit kita niyo ring amin pagpatuntumyad to sa pangadyan na kula. Insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in papagbaratatun sintuan na kula alamin kadto taniyo in tiap-tiap dumatong maripapangdungog sing kita niyo ring mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunnah simpang mo na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga katawtay mahuran tupal na mo in kasila sa mong kanyo salam doa amin ni maalok ka mo waktu ini sibu dari amin in binaybayan sin lupa sa buangan sampai napakatiluakan niya sampai lumatun matu pa ini kapuan matu pa lupa sub pa basilan patawi-tawi. Demikian hakatiling kau simula Pilipinas sebab karena ini channel na to ini lonta ukab siya dahil amin yan kita niyo ini screen sing kita hayo stream mangyan ukawon na kakitaan niyo in programa sing kita niyo ini lonta amoy ini buhi-buhian hapangatod sing kamo kaya sinahindoon yan to lonta amoy pengajian Hinduun sampai parihaon ini na kikitasin kamu hangka waktu inyan iwan sin kami rendi ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian kahula-hulaan sin hula Arab iwan sin hula Islam halauman sin dunia ini na insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian ipasampay na mo salam doa kanyo katantan murah-murahan nakahampit kita ni orang mga pengajian itu mahuli salam doa pa mga kauruhan sing kita niyo kaulaman sing kita niyo amuin wala namutasi dayon hapang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timututog dayon doon sa tabiyabugan nila alhamdulillah na salam doa kanyo katantan mga katawtay mga Quran na Islam. Jadi pagkatuloy mga tikmod na namin pangajian waktu ini insyaallah kaganapan na kuman harwayng waktu ibalik ko in microphone paguro na to kalasan amin maghatam sin pangajian na to dumyan at supaya makadawhat kita niyo mampunyay barakat din katuhan Rabbul Alamin amoy in sarta mahinang na to punan din di hakawi na to sampai marano to pa adlaw na insyaallah subhanahu wa ta'ala padilyan po siya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu kama hadaytana lil Islam wa kama an'amta alaina bima la nuhsihi lahu udda. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn wa la ila ahadin min khalqik. Allahumma aslih azwajana wa dhurriyyatina. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina ya Rabbal Alamin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirati allati ilayhi ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.